xewani vayingiseri na valandzeri va Mativandlela channel. Namuntlha hi na xivakachi kambe ya hina ya ndhuma. Kambe ya hina ya ndhuma titivise. Vito ni Ephraim Makondo ka music wa Xitsonga ni tiveka tanihi Sweka. Oh Sweka. Aka ri mutamu huma kwini tatana Sweka? Aka Mtetiti a Mpeli la nga tswariwa kona kambe sweswi ni tshama a Gandlani ka Mavana. Gandlani ka Mavana. Okay. Swa vuyimbeleri mi sungule rini? Swa vuyimbeleri ni sungule hi 2000 a ni endla hip hop and then ni suka hi 2018 ni ya ka Xitsonga. Mi ya ka Xitsonga. Ku tikeriwa lomu mi ri na kona ka hip hop ka fana na loko nga kona hala ka Xigaza or ku olovile hala ka Xigaza? Ka Xigaza ku olovile hi ku na ku timaketa ka kona ku va ku ri simple ku loko wo za u kota ku famba rini ya kun'wana na tigigi wa tingisa music wa wena matshwa tiveka. So sukela ka album number 1 fika sweswi ma i leti album tingani? Ti-album leti nga tela sweswi tinharhu ni nga ti vutisa why ni ku tinharhu i ku aka lembe leriwani a ni fanele ni endle album number 4 kambe se ni decide ku ni ta yi humesa hi December leyi nga ta va yi thyiwe ku i langave ra December and then album ya yo sungula a ku ri warawara leyi nga yi endla 2018 and then ku va na Khalambazi leyi nga yi endla hi 2019. So ka lembe leri nga hela a ni fanele ni humese album leyi nga thyiwa ku humelela mara ni yi humese lembe leri mhaka COVID-19 so album ya kona yi ve kona lembe leriwani so ni decide ku hi December ni tlhela ni humesa yin'wanyana. December ku ta ku na album? Ya ku ta ku ri langave ra December. Langave ra December. Ya. So ti-album leti ta kumeka ka ha kumeka hinkwato kumeka xinjhani loko munhu a yi lava i tikuma xinjhani? Ni khomele ka nomboro ya mina 065 631 3782. Yi rini? 065 Yes. 631 3782. Okay. So a ku na nghoma leyi mi nga yi chetakunyana ka leti ti nga ndleleni leyi ti le ku teni hi ka langave ra December? Ngoma yi tshama yi kona hi ku ni munhu un'wanyana wa ku tinghoma ni tshama ni hlayisile loko ni tirha hi nghoma ni va ni kha ni tshama na tona tinghoma ku ni yingisela ti-mistakes ta mina so ngoma yi kona. Okay. Hi yona leyi? Ya i xilo jeme xin'wanyana xi nga ta xi kona va ta yi twa kahle vayingiseri December va twisanyana leswi nga ku teni. ya So marito mo hetelela eka valandzeri va n'wina mi va byela ku yini na nhlohlotelo va mi nyika kona wu njhani? okay marito lama ni nga ma tirhisaka ka vaseketeri va mina na varhandzi va music wa Xitsonga i ku swi tiveni ku eka nkarhi lowu hi nga ka wona hi le ka nkarhi wa xiyimo xo tika mbala ti-mask mi nga kona mi hlayiseka mi rhandza mi rhandziwa swilo swi va kahle hi ndlela leyo and lexi nga ta xi vula ku album leyi nga taka ya langave ra December yi ta mi cinisa so hlayisekani ku mi ta kota ku fika ka nkarhi wa December ku mi ta kota ku tiphina album. Inkomu.